Tareka na jolo podangi iya ko pikin na makoye magi na atin na nabitayala magi na tanya liman na watakale na ibisay mali ni Dio magi na atin na pasang makadaya ko mekolo si runtuk puang Allah Ta'ala atin mo jolo mo jagay pakanja kilaloy iya na masalah kwede mo si runtuk umelo lo masigi muakadami supaya makadayano ay masalah niya to. Ia mau pakai parpus supaya makadaki makadete mawangi masalah niya to. Tania sunnah na nabi itu mo pajoka. Iya ko magaya ko natawe mimuak gayang salah niya to. Jadi oki jolo he. Iya na mapacing bisay jo ya he. Apa niya ay okumana mimonroy. Dena ko isaliwang kimonroy. Jadi ya mumelo makasibiang pakanjaki jo rampan na nyaway pakanjaki abujuna atimmu nappa ko mangolo iya ko majagarugaru mo sadding onro ko jo masikiri-sikiri pakanjaki atimmu nappa ko joka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi para imam, para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak Babinsa, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus jajaran panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj yang insyaallah semoga segala usaha yang kita lakukan demi terselenggaranya acara ini menjadi asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ia kotoma bicara meraja berarti meloki malapak disengeng rilalenah, makanya makadaki hikmah Isra Mi'raj ya ko makadaki hikmah itu artinya ilmu. Jadi mudah-mudahan dena tahu-tahu mameraja karena sudah pernah istirahat beberapa tahun, tapi angka hikmah ilolongan. Saya sedapat mungkin untuk menjelaskan. Jadi wilawi saya ndak lama ceramah. Siaga menit biasa ustaz saya ceramah. 1 jam. Sejak Bu ya. Kurang 15 menit jam 9. Tapi rangi muka kau kena isi jam. Iya. Saya minta maaf ke panitia nasabah. Saya tidak pakai mic lepas karena banyak yang pakai HP. Itu magnetiknya pasti lepas. Jadi itu jadi masalah. Jadi saya mohon maaf
dan ujagai mo pi suaraku palebih pi 30 jadwal merajakku. Jadi saya khawatir kalau pakai mai itu memperrosak deh, karena itu pengaruh pasar. Jadi maki iyaro peristiwa ya sangi Isra ipalalawanni okolino, tapi ya ko makkadai Mi'raj ipalalawanni menre okolangi. Jadi dua, iya ko Isra oko milino, iya ko Mi'raj menre langi. Angka nabi ipalala salai nabita Nabi Musa. Waktu nama lala loko negeri Madian, si polowan ni malalang nadapi ya ro kampung. Padahal ia ko tahu normal malalang 5 ngeso panalalangin naletu. Jadi angka tu Nabi Isra selain nabita Nabi Musa. Yang kedua, angka tu Nabi ipam meraja. Ko tu makadana Mi'raj berarti pendek lagi selain nabita angka tu. Selain Nabi Muhammad, niga Nabi Isa. Langsung ya kalau ko langit kedua. Tapi dia nadapi langit ketujuh. Okomi langit kedua monro. Jadi ya Nabi Isa dena lalang ya kami langsung menre. Ya to si Nabi Musa ipalalami tapi deni ya menre. Iya Nabi ta naladuai. Ipalalatoi ya kati menre. Makanya makadaki Isra dan Mi'raj. Nomor 2. Yang penting pahami jo ya. Saya dapat mungkin lambat supaya talolongan imatu. Nah sebab mak bicara hikmah ki. Iya ro nabita makadai ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makadai asra. Iya ko asra ipalalam. Dena malalam. Angkat tu rojak dinding ya rojak dinding iya ko ya mi rojange macane 20 nya pajang na cenne risesusiwan dia na mungkin maliwa iya ko alena malalang tapi iya ko na pano ipu imang ya rojange na panaputa ya rimon rimalibue namo kasiratu macane jajito nasaba na palalang jadi ya ko normal na malalang 20 nya pajang tapi ya kui pano inai puta ipalalangnya sana wedding akka 20 macane iya lo makuiro nabita ipalalang tanya ali nama lalang iya kemudian sebelum ipalalang nabita laipu iarona di bala dadanya ialai jantunna napatamay malaikat Jibril oko si dia onrong ia ro onrongi ang kawena tapi ia ro wae etanya wae biasa wae samsam napai patama jantun na nabita ko wae samsam napayala pe mang ia ro jantun na nabita ni patama napa itutuk ang kataupan rita makada ibisai atin na nabita ia ko patareka de apa ia ko makadaki ibis sayatinna berarti macarepa na nabita na tauliwa pacinna jadi aga maknana na pasibalikan itau pandrita pa hakiki makadai tanya jantun na nabita macarepa wa samsam mimelo ipancaji pak bura makanya ya lingi kesempatan sigis sa jantun na nabita dia si salah toh. Jadi tanya jantun na nabita masalah wa samsam mimelo ipak baraka. Jadi yalengi kesempatan gesai jantun na nabita. Yana tu ampai na sabah iya wa samsam pura si gesa si baatin na nabita dua barakana. Ia ko inungi mancaji pak burai. Yang kedua masoto tu tay kuninungi pasele andre.
Tapi ia koto minum wae samsam aja niunu langsung. Ya la ya roe napaki ma bismillah natomilo dong. Ia kupurai ipatamo ko sumpangi cica langsung tapa belai. Aja nakanai napasa tapanoi. Napa tilau ia rona wae etamae supaya mancaji pak burai rilalan watakalewe. Napa tapendre pe mata taggo si napa tapano aja nakanai napa sa koy kaceh. Napa tilau supaya sinin na yaro amala tapure ipigau natarimo po Allah Ta'ala. Napa ipendre si pe manapa inong napa pano napa ilawi supaya yaro wae angkay mancaji baraka rilalan na watakaleta. Ina tu nakatalu. Ang kato tu biasa tau pandrita capak na loddo yo ko pala di mana na bacangi salawa na pana julumata lawi baraka na makiro ko to minu way samsam ya tu ampai de to tu na mega na berete ko me lo tong kapangumrah tanya hatu kacalupo na pasa dia kacadenni apa tanya to ganna baraka nami makiro dua telu masalah angkal sanre oko nabita menjadi mulia. Yang kedua Hajar Aswad. Tisama namo Hajar Aswad to? Iya ro batu pa ya kumakade bas ara hajar berarti batu. Ya kumakade aswad mabolong. Itu makada Hajar Aswad batu mabolong. Kan mabolong memang. Tapi iya ro batu pamulan na menurut sejarah dia nama bolong mapute. Apa pole suruga laitilak kolino batu pole suruga yaitu biasa pamulan nama pute cuma mega mita bawi yaitu batue na lette iya rodosai hawa dosai mancaji mabolong namo tu baju pute kotulinak katanita maboloto makiro jadi itu nak ada resonansi dosa manusia itu pindah tapi iya tu Hajar Aswad paselle liman na puang Allah Ta'ala okolino. Nigi bawi pada tu kona bawi liman na puang Allah Ta'ala. Makito katana. Jadi ia batuewe sitongan na dena mulia. Kak batu bawa batu to dena mulia bikene denang kana bawi na bitta. Iya kene waktu na matawapa na bitta nama kamu Ibrahim onron nama cekin Nabi Ibrahim watuna na pakajaki Ka'bah yana riasa makamu Ibrahim tanya ki buru itu ya sange makam tempat onron nama caneking Nabi Ibrahim itu ampai yang kabate pala kajena yana ronon rima cekin ora sama makam kene iro na bau nabitta ina okomana ngiro telo bau cuma iro na bau nabitta Hajar Aswad. Jadi sinin na tawe ina yamana romelo na bau. Jadi Hajar Aswad itu mulia nasaba purai ibau okko nabitta. Bukan batunya yang mulia, lai mulia kami. Palay kong katau barak nasitin ro Pak Prabowo. Si babay Pak Prabowo. Dia na barani tahang tanyale nanita Pak Prabowo minita makko mati ya batun na Hajar Aswad bukan dia yang mulia tapi nasabak nabitta pura bawi maka dia dimuliakan akhirnya pada niya tu ko masuk inabitta joka denang kana tadung apa denang kana kan namani matasso Pak tuliang kalu tutu inabitta ko jokai ditutupi oleh awan maka itu pandrita tanyaje tu nabitta ijagai matan nami asoy na jagay po ng Allah Ta'ala apa iya ko si tembus si cahaya na matan nasoy si bawa takkali na nabitta hancur i matan nasoy apa iya ro cahaya na matan nasoy puluk nuru Muhammad ya se inur na nabitta na iya ro na iya ko si batui hancur i matan nasoy jadi ro alungi tanya nabitta na jagay iya mi ro matan nasoy ro. Nah, makiro. Jadi itu penjelasannya ulama tarekat. Nah, tarekat na jolo upodangi iya ko pikinna makoye. Magi na atin na nabittayalah.
Magi na tanya liman na watakale na ibisay mali ni Dio. Magi na atin na pasang. Makadaya kumekolo si runtuk puang Allah Ta'ala. Atim mo jolo mo jagay. Pakanja kilaloy. Iyan na masalah kwede mo si runtuk. Umelo lo masigi mo akadami. Supaya makadayano. Ay masalah niya to. Iya mo pake parpus supaya makadaki. Makadete mawangi. Masalah niya to. Tanya sunnah na nabita itu mo pajok ka. Iya ko magaya ko natawe mimuak gayang. Salah niya to. Jadi oki jolo. Iya na mapacing bisay jo ya. Apa niya ay okumana mimonroy. Dena ko isaliwag kimonroy. Jadi ya mumelo makasibiyang pakanjaki jo rampan na nyaway palampakanjaki abujuna atimmu nappa ko mangolo. Iya ko majagarugaru mo sadding onro ko jo masikiri-sikiri pakanjaki atimmu nappa ko joka. Iya na roma nana magi na atin na nabitayala. Iya. Pasang. Kemudian nomor 4. Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3. Makadai asra bi abdihi napalalangi atanna denah kada napalalangi Nabi Muhammad denah kada asra bi Muhammadin deto nak kada asra bi rasulin deto nak kada napalalangi surona de makadami asra bi abdihi atanna niga yaroata namui di angkai hadir okwe waditoki mancaji ata. Tapi untuk mancaji Nabi tidak mungkin. Untuk mancaji Rasul tidak mungkin. Tapi Isra Mi'raj yang disebut bukan bi Rasulin. Ternyata bi Muhammadin. Tapi yang disebut bi abdihi, hambanya. Jadi ya komeki ipalalang sarakna nomor sidi pacingi atita. Sarakna nomor 2 ancaji ataki. Kega yero yasange ata. Walai hakikat na cede. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 agaga na tepuh. Masigi lokko masigi. Iya na hakikat na meraja. Hakikat na Isra tanya meraja. Apa meraja kan menreko lagi. Ya ko Isra perjalanan bumi. Wilawi sinin na tau matokku yang kayak hadire. Metani tu mameraja. Metani. Takala nak ko meraja. Apa ya di umur 50 nang 10 na hais. Minimal 50 ni tau mameraja. Amakiro. Ya nade panasiaga. Saya lahir 83. 1983 berarti sampai 40 sih di tahun iya ko umur makala 30 lalap di tahun. Onro pake mameraja. Kay yolo ni mameraja na ya. Tapi melo ka makutana. Mako kami ka tanaiki. Kega sitongan na hakikin na ya sangi Isra. Okui monro hakikin na. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aja titay masigi na. Masjidil haram na. Apa onro mir. Tapi masigi. Betul kan na aga. Makuye. Ia komeki joka barak nameki loju panda asam pajas sunna musafir ki okko bolata ia kode nokko boleh okko masigi ko to masam pajas subuh tania kame mani makalame ka loju panda matu insyaallah okko ka masjid rayana mangkoso lepa masam pajalor tapakiro matu okko ka masigi akwa lepa masam pajangasara. Jadi aja tak ada oko kak warung matu lepaman re aja. Magai perlu sampai kagi. Sampai makadaka ancaji ataki. Iya ko oko moki masigi estar ini akan memang ni koto pro masa pajasu makada. Meka aja romen reju pandang insyaallah matu tate seko uyok ke berarti oko kak matu mas mangkoso nadapi barana baru nadapi loro oko kak rome masam pajaloro. Takko mangoto ki matu jokka mapamuli tete serata jokka tacak kecelakaan ngoko penrang na takko mati aga pakutanan po Allah Ta'ala ko malaikat na ciding kenroi pole atakon na
maka da puluk kui masigi ipo kenri melollo nasa melo illo masigi masampaja maka de po Allah taala atak kuya tu isa surugai yana royasang minal masjid ilal masjid iya mi ko makadaki okko ki matu sigeri lip pamanre natako kacelakaan ni okko pare-pare nakutana po Allah taala kenri pole ataku kada pole bola na melo manre ko sigeri maka da paressa ya tu iya nasabak dia tidak dena mameraja jadi ameraja ki materu aja talau pasae maka da me kalau pasapenra maka da oko ka matu masjid rahma masam pajaloro aja takada me kalau pasae de akadaki oko ka aromatu masam pajaloro oko ka matu masam pajangasara jadi ya rupa kutanai kotomate ko rupa lawangan nalalangi idi na tau maupa apa polukki masigi eloko masigi yang kedua sininna allalangata ya sangi pakkasiwiang apa de tanyali no tau rusu tapi akhirat talalangi ya naroyasang tau ipam meraja ya to nanti yasang ata mameraja asoso metani tu mameraja ya kode tala ya rogi mopi iya mato na pake tau matot tariolo iya tu idi tau panrita ogi maka dai sampajat tepat tuh biasa tangkalinga di iya biasa saya kan sampajat tepat tuh agak ya setepat tuh si sumpu materu kadape ko carana makuye kasih kadera oh tidak usah Bu tidak usah saya tidak minum kalau ceramah iya terima kasih makuye ia sangnya sampajat tepat tuh ia kopado nak masa pajangisaki oko suju pacapuran na sampajangisai nia kememen ni masampaja subuh. Jadi matu ko suju pacapurang sampaja subuh nia kememen ni masampaja loro. Apa iya tu sampajange patutu na aga bereseleng. Na iya tu bereselenge dua lau atau si balau abio. Na iya tu tau mak bereselenge ke gawat tu na tau mak bereseleng. Nomor si di koto si runtu. Nomor 2 koto masarang. Jadi ya tu beresel lo atau lai sumpungi waktu si sumpungan na layolo. Iya tu beresel lo abiwe inapa ilapasa sampajange laba aja mula pasangi ko de panak denge iyon nak de panak katani. Ya nariasa sampajat tepat tu. Jadi ya koto suju pacapurang nia kememen ni untuk sholat berikutnya. Ya nariasa tepat tu jadi kenro kilo tetap kilo ko sampajange. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Ya na tu nak kada tau pandrita itu motot tariolo. Namo aja kok kak galunge mate nama itu sampaja. Namo kok kak kasoro mate nama itu kak sampaja. Apa pura meman ni nasumpung risujuk pacapuran. Ya na riasa sampaja tepat tu. Yo putih di saya sange sampaja tepat tu cukup mina cenga na penangkat tanapa sa na nasa selesai sampaja mapat tu nasan na ya tu. Ya tapahang ya. Jadi saya sedapat mungkin pelan menjelaskan ini. Iya tona tu pas sabar Bapak Ibu sekalian magi nang kekal tahu kilalen na suruga betongan na tolito monro korometa lalan na suruga kekal khalidina fiha abada. Kenapa bisa kekal? Ternyata nasabaknya epigau deceng. Macawi ramalangi. Cawi ramalato iya roko ramalangi Bu, iya ko matarawe pacapurangi, sujuk pacapurangi rakaat terakhir malam terakhir, nia kememan ni matarawe tau pemang. Iya ro puasa pacapurangi, nia kememan ni pasi sumpungi puasa tau pemang. Iya ko makamaja sakaki, pasi sumpu meman ni sakka tau pemang. Jadi makadai po Allah Ta'ala we ataku manyak madecengi pe mamelo mulangi pakasiwian na. Tapi ia ko mate tatta ita catak pahalana nasabak pura ni inia kepigau ideceng. Makuiro. Tapangi aja tapapat tu ya Pak ya napat tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nasaloro pasi. Ai siaga mi manek masam pajak. Na 5 tu manek si di waktu
Nah iya kok kalima mi masampaja berarti 25 menit. Iya tas sampaja mangaribi na paki mak gosip si tanggajang bangker roni. Dena nagan na ya sokongang. Makadang kagadalelena angka. Nabitta na rampe rilalan na si deha desasa. Makadai ale malabina Nabi Muhammad SAW. Umatku adalah umat yang terbaik. Maka i umatku na tahu mau pa. Kadai mage na mau pa. Nasaba na pigaw i decenge. Napa na pasisumpu decenge. Decen na salay. Decen na katay. Yan naroon na masuk. Maka dari salat ke salat. Dari sujud ke sujud. Dari masjid ke masjid. Yan naroon hakikat na yasange Isra. Ia naruyasa ngata. Jadi ako meki mancaji ata aja telah pasangnya masigi. Ia ko pe makadadi apu ya ako masigi ustaz. Ako mak bolaku asam paja sunna musafir ni. Oko ni rosam paja sunna musafir tilau makadako kak matu memang sampaja lor. Makiro ite gare nabita. Magi nang kaya miroita pudue masigi. Nadena lokoro nabita. Macam-macam makada. Peko ni Pak Ustaz. Misalnya pura dunia ka makada. Oko kak matu mangkosok lepa masam pejang lorong. Tapi leko-leko ki. Lepangi prepare ko warunge manre. Lepangi matunu balo ko sigeri. Aga sana. Oko sa balong tamo baru. Nadapi loro ko prepare. Ya sampajan ni okoro. Dena marigaga. Makole batu nabita batu ne pameraja. Apa pole Masjidil Haram kenro ibawa. Ibawa lau Madinah. Dena lo ko Masjidil Aqsa ipalese di tilau Madinah. Okui Madinah suruh Nabi ta masampajang. Selesai masampajang, pure mak beresal Nabi ta makutano ko malaikat Jibril. Jibril, onrong agaye. Magi nang kakoka masampajang. Makale malaikat Jibril, Muhammad iya na yasam Madinah. Okko ko matu malaikat dapurang. May sa meman itu Nabi ta. Maka melu isuruh lete onro. Pura yaro layan tarasi. Kenri bawah. Ibawai lau gunung Sinai. Copok bulu yon ri bawai. Asan na yaro bukit Tursina. Lai suruh Nabi ta masampaja. Pure mak beresalang. Napa makutana makada. Onro ngagatosi Jibril. Magi nang kakoka masampajang. Maka malaikat Jibril. Inilah gunung Sinai. Bukit Tursina. Onron na Nabi Musa. Komelu isi pak bicara si Bapak Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Pura yaro. Maka dia malaikat Jibril. Mataru si Muhammad. Naliwangi Masjidil Aqsa. Justru ke selatan. 10,7 kilometer. Naliwang Masjidil Aqsa. Angka onrang ukoro. Yasang Baitallahmi. Okuri suruh masampajan Nabi ta. Pure mak beresal Nabi ta napa si makutana. Onrogage Jibril maka dia mengkala Jibril. Muhammad. Okko ni Nabi Isa jaji. Bethlehem. Baitallahmi. Tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Napa ipatama Masjidil Aqsa? Napa lo Aqsa Padahal ia koya makadai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dena kada minal Masjidil Haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitallahmi wa Aqsa de. Jadi ia roi onna koto malalang aja na nipau. Meka lau pasai meka lepa warunge meka lepa bolane yanu de. Ya ko meki joka maka do ko kak matu na loro. Ya ko kak matu na sarai. O ko kak matu na mangaribi. O ko kak matu na isay. O ko kak masampaja subuh. Ya ko iya tu tapake. Idi na tau malalam materu. Sinin na jongkana ajeta. Sinin na jamajamatta. Pura nareke pakasibiyang malaikat na niya pong Allah Ta'ala. Nasabak dari masjid ke masjid. Makomoro ko to joka. Itu kuncinya. Tak kata ni masa ya ro. Ya tu ampai te ko lawi Makkah makole batu. Okui matu masampajang. Oko si matu nalay loro. Jama umrah itu mi atu makoko apa tu lime manilo rekreasi. Tuli na pa si jama maniaga sampajan arugia ngapagataw.
Maka gana wajan apa tulilaw mi pasijammu isang pajan na koro. Lawan mo sampaja suku na siya gatu raka na igan na nilay na ko tumasampaja. Aja na naya ro balancay murusu. Iya tu cere makamoy ka ko Jakarta. Iya tu ano makamoy ka ko Jupanda. Iya sampaja mo patujuh he. Masa 32 juta 40 juta tulilaw mo mapasijammu sampajang tulita dua raka we rugi ngapati. Ire. Na onron na sisan na tupak kasiyong maka kanjay. Tapi magalati ro patre pale punggawa na nasa jamabawa ni. Tumisilah ko ay madodong. Tapi dito ka ko penra makoro di. Deka. Tersinggung memang ni kongkah. Iya. Upaterui. Jadi sitongan na iya ko to bicara ka nabita na ipalala ni iparewa ibole baitalahmi ipatami Masjidil Aqsa ang kami man ni Nabi matajang 25 nabi dan rasul tama nabita 20 pa nabi dan rasul matajang ko Masjidil Aqsa na sabairo nabi ko manamitiro no nabita mitubawan no ko Makkah. Ia memang tu ya Nabi ina ako manang iha Masjidil Aqsa ya sekitaran na ipanoe. Nabi Isa ko baitallah mi ina ako manang iro. Mata jameman ni. Nabi ta isuro mancaji imang. Iya na Nabi mancaji makmum. Nabi ta pimpingi sampajan. Pure mas sampajan Nabi ta napa maparamisi Nabi. Pakutana. Aga jepe na tarima na bitta waktu na law mameraja na masampajan na ron. O komopi Madina na sampajan. O ko Bukit Tursina masampajatoy. O ko Baitallah mi masampajatoy. Mancaji malali o ko Masjidil Aqsa. Jadi na tu ampai o ko tareka maka datania tujuan na meraja sampaja tania. Apa sinin na Nabi ang kamana sampajan na makramanang kay tagarehe Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab berarti masampajan. Maryam masampajan ko mihrab berarti kada sampajan. Nabi Isa ketika ditanya aganasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan salat kami mana sampajan. Nabi Ibrahim malada pa Rabbana liyuqimas shalah faja'al af'idatan minan nasi tahwila. Jadi ang kami matona sampajang mapamulay Nabi Adam ang kami matona sampajang. Jadi ya ro sampajange pakasiwe metta pak tanya pakasiwe baru. Jadi aja takada pole mani mameraja Nabi tanang kasampaja de ina napai hai palala na sampajang memang. Ang kapakutana. Ya ro watuna mancajiman Nabi ta na pimpingi Nabi aga na baca surah aga na baca kokorange waktu na memimpin para nabi dan rasul suruh imange sapa iro deu pak guru tasapai iya kona runtu iya tu baca itu tanat tu makmun naku iya tu na baca sebelum makan deh itu nak kada sapai ayak na pakewe nabita pimpingi sinin na Nabi na niya suruh. Enta sapai. Kemudian masui nabita pulukuro masigi Masjidil Aqsa di sekitaran makraki di pekarangan na joka-joka nabita angka batu malibu mapute malepang menre inabita korotudang menre inabita tudang okoniro mapamula ya sange mi'raj jadi no kilala na masigi isaliban na masigi nonroy tudang inabita ko yase na batu malepang na yoli menre ko langi menre i macu i haya batuwe ito macu na curi nabita na cukuki nabita ro batuwe pak ni tati lolo lamparmi aja na mo cuy ko kono tu tapi ya batu tak kala taraka ni polo ko tanah nasalay ni lino taraka toy
layam perangapui aja na muacio ciatoni rewa. Dek to cocok menre, maka sampai hari ini Pak, wadita ita ko tu HP, takati ko Google, batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Letu ya sewe, ia batu ewe de na lenna ko tanai, dek to nendre, tapi parayawana. Ia ko itimbangin ulang ke 100 kilo, tapi de na melono. Itulah bukti autentik peristiwa Mi'raj. Sampai hari ini masih ada. Itu jarang pencerama membahas itu. Dan itu masih ada sampai hari ini. Menrek nabita, nabi resalangi malaikat tak buka pintu na langi lagi pamulang. Ni kan nabi okoro, nabi Adam. We nene tak ada. Oko lagi pamulang ibe resalangi siruntuk nabita. Magiro na nabi Adam dupai nabita. Maka dai patareka Iya ro nabi Adam tahu masara-sara nyawana. Apa poli surugan ya dem para lokolino ida kanja pagaonron onron makanja kepala dinas pendidikan apa mancaji staf Muhammad itu cama ina pemancaji rakyat biasa maka dia tahu pandita iya ko angka tahu pura ma DC na tapa bangkero elo ko siarai tenang ya tinna masumpa tu papindak dina kasih mancaji bupati na tapapajabawa de na terpilih law ko bura-buray yatinna tau pura sogi na tapabangkaro law ko buray atinna tapi ako cama mancaji bupati aja mo mulom mitay minre mo itu iya na ruyasang hakikat bertakziah ipasakbara itaw na kanay susah jadi aja maka apa tu kata iya na ya upau meki sapaka de tame sapaka ini di bawang yang jelas na ina makui oko tasawuf eko ya guru ini maka daya nang katau mapun na jabatan tarima jabatan na tapasukuran tau sigilingan na otak na ito ko patasawuf kegayasang terpilih mancaji bupati syukuran aja terpilih ki mancaji kepala sekolah aja tak syukuran layak kaki mancaji cama aja tak syukuran paja pi mancaji cama napa ki syukuran magai iya ro jabatannya 2 petenna si bawa amanah masa terima kopitna syukur aja tapi iya ko selesai jabatanmu syukur aku magai karena engkau berhasil menyelesaikan amanah dan terlepas dari fitnah. Jadi ya patutu syukurang selesai pi jabatannya. Makomo garotai makokoy? De tak balik. Maka dari pangulut Sayyidina Ali karamallahu wajahah. Angkanang kasit di matu wattu nalagay tawe jabatannya. Dan sangat dimuliakan. Di waktu itu orang akan bersyukur ketika mendapatkan jabatan, bahkan dia akan bayar. Tapi di saat itu kita akan melihat hampir orang yang melakukan itu tidak memberi manfaat. Terjadi di Makokoy. Janji makayagah dega na jama. Tapi dia tu nak kok penrak dia. Itu. Baik. Kemudian materu inabita menre siapa ni mana? Si tengah zaman ni. Materu inabita menre loko lagi madue. Mak beresalla nabita ibu karang pintu na lagi niga monrongi 2 nabi malolo siumuru niga Nabi Isa si bawa Nabi Yahya niga ya Nabi Isa anak na Maryam niga ya Maryam anurena Nabi Zakaria 2 nabi kan Nabi Yahya si bawa Nabi Isa iya Nabi Yahya anak na Nabi Zakaria na yato si Maryam Nabi Zakaria piarai. Itu
Jadi ia dua nabi si anggota memang. Napa ni malolo. Tapi ia dua nabi makaleleang. Magai tania normal enolah. Tania jalur normal. Nabi Isa lahir tanpa bapa. Denang kanages say arone Maryam nama tampu. Ina dena alih kalangi. Yang kedua, Nabi Yahya apa si bawai? Nabi Yahya magatosi. Ia tosi Nabi Yahya paja ni macarepa. Paja ni mak darah bulan pulangang. Bainena Nabi Zakaria na tampu mo pa. Maka lihat tuh. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Malah ada Nabi Isa. Dia lalu agak ambok na najaji. Ia ko isapai. Ia ko isapai. Ia ko ilalan nalino olo kolo ede egaga arwanena. Degaga betuangan na tidak ada jantan. Hanya betina tapi bisa punya anak, ternyata engkah alati cacing degaga lain na tu alati. Jadi angka makhluk okilalan nalino. Jadi manusia itu bisa. Itu kupung Allah Ta'ala pakai lori. Yang kedua Nabi Yahya paja ni macarepa bainena Nabi Zakaria maginang kamatampu. Aga pas sabaran na, baraka siya. Iya na talah. Iya ro Nabi Zakaria, naisangi makadai paja ni macare pabayneku, paja ni haid. Dena ro pun nai anak, dena gaharapa pun anak. Jadi sapa anak-anak makun ray na piaray. Naruntu anu rena, Maryam asanna. Yana rumati Indo na Nabi Isa. Nabawil law bolana anak darah umur 8-9 tahun unaki buarangi kamera bili iya ro kamera na dega jendelana jadi pasang iya ko kamera anak darah aja tetari jendela supaya aja na tuli celeng bang ya iya lubang angin nah tadi jendela iya. Yang kedua Nabi Zakaria maka tanni goncin na kamarae tania Maryam. Ia mina tak buka nareko na patamangyan re. Okuno tu nasa mundo ilalang. Ali na maka tanni. Jadi ya koto piara anak darah aja nih ale goncin motor. Tapahan nih. Mamula ni malah saulu. Tapi makaleleang kayak ia na barakan makaleleang iro Nabi Zakaria na perhatikan lakda haronurena naki buarangi on romas sempajang dua anak tangga na paleta sangi dua anak tangga angkato makada tempatnya itu 2 lapis ia na tu dasarna magi sujadan na imangnya na ipagana 2 lapis angka ambala yawana napa sujadaya sena kira sana karena tempatnya itu imam disebut mihrab. Talut tahu ni malabi monro maka dayu po Allah Ta'ala kira na kura malabi na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungka angkana Nabi Zakaria tamok kuilalan na onro mas sampajan na Maryam wajada indah hariskan ina tuliang ka andren rena runtu leliang maka damagi ko buka ipintilaw chilling onro na mas sampajan maje nang kandren re kuro na digaga tau tamo ko kamarai ko tanya iya niya maka tani goncina tapi magi nang ka andre ilalang dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin. Ya kau dimakan aja nang kaduriang ngukur natanya waktu duriang ni. Kamu kira? Itu ayat. Makanya Nabi Zakaria dia nama tepat roh. Nabi padahal nabi ya. Na podangnya nurena makada anna laki haza. Pulikin roh iya. Aga jawaban na Maryam huwa min indillah. Iya andren rewe langsung puluk kupung Allah Ta'ala. Ina dia namanya nadapi akalan na. Pekko na huwa. Iya nabi kak dia nang kanyale nga makot ikutan niya ko nabi. Anak-anak makundra-kundray mo. Ay, dia na matapa. Makadama ni Maryam. Inna Allah yarsuku man yasha bi ghairi hisab.
ia ko puang Allah Ta'ala melo malengi dalle atan na dia melalui proses. Mapikiri Nabi Zakaria. Berarti tania pak dongan na yan anak. Makanja onron na. Apa iya oko mato boleh we masam pajang oko mato boleh milau dong na anak mia milau na dia nielinga magi je pilih iya nang kaan ren langsung berarti ina onron na yan anak makanja na suruh kada suko ko tu na iya lo ko tu masam pajang metok mengilau narampe ya hunalika da'a Zakaria rabba maka datanglah Nabi Zakaria ke situ meminta wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang nangilau aga pak dongan na rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a talinga po wija-wija idi mitut tarimai pak dongaku buang apa yang terjadi pak nasaba ukui mihrab mangilau langsung fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab langsung malaikat turun no boleh lagi utusannya aga nasa malaikat annallaha yubassiruka bi Yahya Nabi Zakaria na janji ku puang Allah Ta'ala anak arwani nabi asanna Yahya aga pasannya Pak Bue palingi contoh guru tak Haji Abdul Rahman Ambo Dalek kamarakna na bagi dua sipue non roi matinro sipue non roi masampajang ya kong ka santri na melo rewan adega na tampar ngoto na lokko guru ta puang meka kasih rewan adega adikwe agana sa guru ta tama ko kotilala na kamara yawanang kangulong parisa-risa koro na pasallu iliman na nanakku yawana ro sujadan na guru ta runtu dui poleken ro yaro wa min indillah langsung pole ripuang Allah Ta'ala nasabak maki buah memati onro sifat dua-dua puang Allah Ta'ala ku memang kasih yo pui di sesa de WC mi papakan jaki 30 juta 40 juta onro jambang to memas sampaja de ga kapo loko bandre na gulukase kata ko gulukase loko bandre na lamari kata ko romaruka lalo ko sadena kadera macul itu ko kadera lari kamara maru kata ko kamara lari silok de gaga onroi tetap makasiwiang onro to na ya ropat dongang de na melo si sumpung pada ni Nabi Zakaria itana na nonroi bola na milau do de ni tarima tama menyukur mihrab ina langsung ipaturungan dalle imah kedito pandrita ya komeko ko batui pak dongam mu aki buah toko aku aropada naki buah itu pandrita ero si banabi apa ya ko maki buah moko napa si batu po Allah Ta'ala tanya hadis ayat mimatur rampi angka mana moko bolata degaga pakuye iya ko masagena-gena mui ka marata talingi patutuk cek dek tesakai namo kiam ni pada mulon na suon rasuk jadangi maka itu pada teh seperti luasnya lubang kuburan talin ni kiam mondriawa ta cita tandra iya aja nakedo maka itu pada tempat tarekai maka njala da tu koto melikaci na iya ruyala palapi iwasiatkan wija-wija ku maka daya ku mate ka anak angkat tu kaci ukuron roku masampajang ia na rumu bukurang maka itu pandai tempat tarekai ia ko kaci puluk ko mihrab bukurak ko namo 50 tahun monro dek tonan retana itu jadi ulama-ulama kita itu ditarekat pakai itu jadi dek itu na dek to sitongan nama rajib aki buaki tapi aja to si taki buah gara-gara melo mi sapadui pura kamani Allahu Akbar tega pajai tanya aku rogunana maka dai to pandrita aja mutama ko de gaga jenne aja mutama ko de melo tapakkoro aja mutama ko de masampajang aja gaga ada dalino na lapaka lillahi lalanna iya ko bicara mo si Bapuang Allah Ta'ala ko tama ko kotu iya ko beresalangi minabita ko tama ko kotu si batu kong kamilaw nasabwa maki buarangi onro ngalemu untuk berdua-duaan dengan Allah iya akibat ni tanya musalla iya ko musalla yon rima berejama ya ko mihrab hanya sendiri namo bayineta mo komani aja na tama
Idi memang Tommy Monroe. Iya. Makui ropa. Itulah yang dipakai guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodalle, Ki Haji Maimun Subair waktu na minre Makkah, nalacak kamar pribadina, na sengaja membuka kecuali rewa kah atau mati kah. Kenapa? Karena supaya tidak diganggu tempatnya beribadah. Itu. Oh pemakoko aja iya natama HP enggak. Enggak. Kamu kira kan? Tapi deton aku atau penerangnya deh. Iya. Upasangnya. Aja na nama belala dari bahas ya dua nabi. Iya tona rupas sabaran nakal atau pandita. Nabi na tu nabi tau macalada. Apa malah ni Pak Disa ngangoko Nabi Adam. Aga kelebihan Nabi Adam. Napala mana sinin na banda-bandai okolino asang-asang na nisamana. Menre isi runtuk Nabi Isa. Yaitu Nabi Isa doktoro ahli. Apa ya Nabi Isa keahlian na namo tahu mati na patuto. Yo pui di doktoro tan apa mati tahu tu. Saya sak de tonah kumanang. Menre Nabi taloko langit ketiga isi runtuk Nabi Yusuf. Iya na Nabi Yusuf bandaharai okko negara waktu na tu. Tapi iya tu Nabi Yusuf makaleleang. Magai. Ita rungkui masu pola terungkuange na pemancaji bendahara negara. Iya. Menteri Keuangan. Yo pui di okko negara pura pi mancaji menteri na pe terungku. Sigilingan ya Nabi Yusuf itarungkui jolo masuk pola tarungkonge mancaji bendahare menteri keuangan. Tapi yo puidi masuk pola manci menteri mata utama tarungkonge si balikan iya. Jadi iya naro Nabi tamak guru manajemen keuangan oke Nabi Yusuf. Menre ilayase langit keempat angkato Nabi okoro maloloto asanna Nabi Idris. Dega Nabi cau aceh Nabi Idris. Ko tingkatan Nabi ko Nabi tak lengi. Dari 24 Nabi selain Rasulullah ina dega cau aceh Nabi Idris. Nah sama magai Nabi Idris dan Nabi menguasai 72 bahasa. 72 bahasa na kuasai. Dek toga gapahangia rupa disangangen no ko panina malaikat Jibril kecuali Nabi Idris. Na kuasai memang tuiha. Piramida itu dibentuk di masa Idris itu. Kehebatannya itu, arsiteknya. Maka yang Nabi yang mengetahui tulisan pertama Nabi Idris. Yana tu ampai angkat tudon na Nabi Idris. Ya kuya rona baca tahu ya letu pak disengam meringang. Kasih kiri na tu. Tapala mo kapang. Aja ni pau ya rodi. Iya rota baca kasih ratu kawani supaya ibu karangi pak disanga baru. Aga yaro ya mubadiu ya khaliq. Ya mubadiu ya khaliq akan diberikan ilmu laduni. Apalah ni? Depa. Sabarak ki ko deta apalah. Deulangi. Materu imenre iya kan? Iya nona Nabi Idris kala siatui malaikat. Apa alina tona tu pawi maga padina tay ko mati. Apa na poda malakul maut maka mapat diga ko to mati maka malakul maut maka paddi nasa meka coba-coba. Maka iya ko po Allah Taala maninonroy. Ya ko nalik ko isin mangilawi Nabi Idris dan diizinkan. Layuddu nyawana naisara sa padina. Maka da samanna masamang 350 padang patok dok masamang. Pat dini asangnya mateangan pada ko ilalle tutuki oli. Itu. Ayan na to na namin laulada nabita tentang kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Ta baca-baca ya rupa. Puang aling kemudahan hadapi wisakratul maut. Marajito amraji. Menre inabita yasna Nabi Idris angka Nabi Ukriyasan Nabi Harun. Pengawal na Nabi Musa
Iya Nabi Harun tanya Nabi situ kan pamulana. Apa patete kita Nabi Musa alena to nak dampingi Nabi Musa mak dakwah. Apa ayat tu Nabi Musa? Dia nama kanjala dak bate nama bicara. Apa purai moro ngawara waktu na anak-anak. Unti awara na patamay sumpan na masola lilana. Ina tu nak kata kecok lillah. Cadal. Ina tu nak kata Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Donna Nabi Musa ya tu. Apa dia nama kanjak lillah nama mak bicara. Itu malai pengawal, juru bicara, ahli dakwah. Ni kana yero Nabi Harun. Tahu biasa mi tapi mengilaui Nabi Musa maka dia pun tapanca dia ngetokak nabi dan diangkatlah Harun menjadi nabi. Mendre sila yase ni kasiyasena Nabi Ibrahim. Pangulutan Nabi Ibrahim uko langit ke-7. Nabi Musa uko langit ke-6. Iya naro Nabi Musa siruntuk Nabi teri Nabi Musa. Magi na teri Nabi Musa maka dewe iya na nabi de gacau gay umat na tama surugay. Nakala ka. Itu menre ni Nabi ta siruntuk Nabi Ibrahim materui. De na nenre malaikat. Mapamulai langi pamulangi nenre malaikat latu langit ke-7. Maka dia Nabi dampingi kak. Maka dia malaikat Jibril. Gang kami tugasku ya Muhammad. Dia nauli wangi lagi mapituewe. Maka dia Nabi dia dampingi kak. Pasit dimi pakulemu. Sit dimi panni na ko riwayat ubaja. Sit dimi panni na malaikat Jibril na papirang. Akapitu ina ceneri lino. Cica mina papir pani nama koci ditomi akapitu na ceniri lino na taluratu anna pulo na panina na pasik di na papirang ide nules salai onron maka dai malaikat Jibril gang kami ya iya kumaliwa nga Muhammad hancur ka iya natuna kada Imam Ja'far oko kita barasa jinna anta nurun pauka nurin iko Muhammad cahaya ya sekna cahaya monroy apa malaikat Jibril denule menre iko mubattumo payasena yana rumakna anta nurun fauka nurin menre inabitta ku yasena langit ke-7 aga nasanna maka deto pandita ala mustawa sidratil muntaha angka alam guru takalisiden repura rampe yaro angka alam pallawangan na yaro yasang ala mustawa ukuniro nabitta naitai puang Allah Ta'ala. Siruntuk langsung. Tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat berjumpa dengan Allah. Dia nagagap pada padanna. Maka dia nabitta. Wattuku ipameraja. Talupat disengan na lengak puang Allah Ta'ala. Talupat disengan na lengak puang Allah Ta'ala. Cidi nasuro kak palebbangi. Pak disengan nomor 2. Wading upalap bawa ditode ia mani nonroi tapi pak disangan nomor 3 natengi puang Allah Ta'ala upau kita lupa disangan ke kana pak disangan nasuroi puang Allah Ta'ala pawi itu ilmu fikih ilmu hukum dasar-dasar syariat angka pak disangan wading ipau wadide nabi tamani nonroi itulah ilmu hakikat. Makanya angka Nabi Pak Guru Pak Dong, angka sahabat Pak Guru Pak Dong, angka sahabat Pak Guru Patih Cik di napas, angka sahabat layak kata ni arona khusus mir. Dena yang mananda. Angka to Pak disang yatem mimatui Nabi tapawi. Ke kana yaro sir ilahiyah. Wattunna siruntu puang Allah Ta'ala maga dena wat dina pau Nabi. Aga na pau nabita watu na siruntu pong Allah Ta'ala lipang aja lo cede okoy maka da okoy ala mustawa naitai nabita siruntu pong Allah Ta'ala maka da angka pong Allah Ta'ala koro de kage apa wa huwal latiful khabir Allah itu tidak bertempat dia maha lembut maha halus. De nawat di makadan ke kerupung Allah Ta'ala de makada naku rosiruntu mahku ye pada ko makadaka menre ka oko lantai 2 na masigi mataru menre ko copona oko ka manarai na pawita ulangi angka gi ulangi ko manarai de gagay maka mo pabela tapi oko pi manarai na pawat dipita ulangi
makko matiro nabitta okko pi ala mustawa napawat dinai tapong Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa dia nulemita ya pak aku milino melodita. Aga na pau nabitta at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabitta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya na dialog na nabitta si bapong Allah Ta'ala. Jadi aja lalu tapa si sumpungi ko matahaya kia. Aja tak kada tahayatul barakatuh salawatu salam awe aga mana leluk ko. Bahkan jaki at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu kalamur rasul. Nabi tapawiyatu wattunna siolo pong Allah Ta'ala. Tapi aga na pau pong Allah Ta'ala maka assalamu alayka upassalama no Muhammad. Ayyuhan nabiyyu nasabai ko nabi wa rahmatullahi umasaitono wa barakatuh lolok baraka iya kene iya nakalana po Allah Ta'ala upassalama ni usutannya na urusan wai salama na tapi nabi tade ipijami salama aga nilaw nabita assalamu alaina talenga assalamaka puang wa ala ibadillahi sholihin talitoy untuk atatta iyang kay soleh idi mana naningara nabita ro na pawiro gitu. Yan natunah kada dua tam masyarakat talu tam malaysan tilaw ni okoro. Puang Allah Ta'ala si bana bitta siolo acciono wa ala ibadillahi sholihin. Yan natunah kada asyhadu alla jallo kang ilalang ngalemu kenro kumelollah. Yan natunah si runtu pa jallo indo limay dua kohe talu yawa. Mako mati itu koto makdaka dua malampu dua telu makatani nah kada dua tam masyarakat telu tam Malaysia dua adda na limay ci di adda na jantungnya ya toti pasiruntuk ya ko itanrai ilawi po ang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi aja na idi law mangolo alena tilaw makataniki pada koto jok na anak ta makatani tulilepat tulimanna tapi idi gare makatani witanade nalapak betuangan na paringarangnya di dalam sampajang ilawi na puangnya patatta irilalan na atita aja na idi tulipak Allah akbar puah siladak gitu siladak ya magai ia makatan nengi tonci na atie ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'ati alena makatan niwi goncin na atie alena patamay tapae alena to gatangi masu ya ko angka makatan niwi al tapae aja na naidi mo rusoi tapodangi na patatakangi aja na idi mangulo ano ide aja na ko masapa ilawi na alena de na salay ko yan na to na mega tao masya sa masampajang pa na pemenre lo ko lagi mapitu Allah eta pamalalam itu tapi dia salah pa ang kami mamodal lele rampe as-salatu mi'rajul mu'minin iya ro sampajange meraja na batungan enrekan na atay iya ko to menre tapi makadai nabitta anta abudallah ka'annaka tarahu sumpay mo pada komunita yan na romenre fa illam takun tarahu ya pe ko de mulay fa innahu yaraka ya ki bawan no makadanaita ka kaya magampang kan nabi tamato makada fa illam takun tarahu ya ko de mulay fa innahu yaraka iko ban na yaki makadanaita ka apunge jadi ako to masampaja pa bu kumeki magampang aja tenre makanan kagadalele na ustaz angka to agaya na wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kay sibawa iko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid naya tupuang labbi macawi naya ura alongi magina sa labbi macawi ya ura alongi isaliwang imatempele ya onron na nur na po Allah Ta'ala kek ko si batuhe yang wanafahtu fihi min ruh yang dihembuskan bukan yang dihalak
Jadi yang ketuko watakale deni akibwa iwarrumi. Wa nafahtu fihi min ruh, yang dihembuskan. Ia naruh nur yang bisa menangkap nur ilahiyah. Maka dia nur rahasia. Maka dia patarekae nur Muhammad. Ya matoria sang ababar ruh. Angka kalbu, angka fuad, angka latif, angka sir, mata utama. Tapi aja no bahas ya rumah di ulubami batoko. Tamelat okoro. Jadi kuncinya ya naruh ipake. Jadi iya tuh angka pendapat tuh makoko makaleleng nakatani salapi. Di samo ko makadaka salapi to. Iya. Angka tu pendapat makaleleng nakatani makokoi. Aja tu kaciu-ciu maka dai ia rupong Allah Ta'ala ia kota ngabaniwin no yokolino. Ato? Ia na sepertiga malam noi. Ede repa patupuang ekono ia Pak Jakarta si bawa Sulawesi Selatan si Salasijang, Sulawesi Selatan si bawa Papua si Salasijang. Jadi ako no yo ko Jakarta na si jas itu no syo ko Sulawesi Selatan, no syo ko Papua, ina repa Papua ke tutu limacan ne. De na no ya sangen no pada ya balong he. Tatta muya se balong monro cahaya na milatu ko lantai. De na salaiwiro yang turun itu adalah rahmatnya. Kenro imatikan ang kakilala kalbu. Iya na ipasisumpu si bawa yaro. Apa ia mato mapatongan ngokilala. Angka tu mata ko tilalan na ya tu isa na ya sangi kalbu ya sangi puat intin na ya sangi puat maka dia tesir iya ri pasi sumpur ro maka da Muhammad gapatu po ko makoy pa angka mana siya tu makoy alaki gare bakoro tatariwe tatila ko tangana lapangange ko tangasoy tariwe bakoro 10 katong tatari manang iway ro katonge way machino me mana tatariwi ko tangasoy lauki gare oko kato pamulangi bakoro pamulangi tacukuki angka gamatasso makadengka lete koloko bakoro kadua ang katoga makadengka 10 katoang 10 to bayangan na matan nasoy siya gamatasso cidimi tapi magi na 10 bayangan na karena nurnya yang masuk terpantul di air yang jernih maka dan nur na pong Allah Ta'ala ditangkap oleh nur palbia hambanya. Yan na tunah kada nigi tau moto di sepertiga malam na panguloy atin na namode galap palilla tapi sikiri kalbu maka dia tapakkuro asanna si jammi masarolat dinanya masampaya sunna si saburakanna. Jadi mastinna angka sikiri tadi na lapakang ilillah tapi aga atie misi sumpung aga nasa Allah Ta'ala diskusi saya merindukan hambaku yang kalbunya terkoneksi di saat semua orang sibuk membicarakan kehidupan. Iya numakoy pa etaniat ustas bawa tania. Di nakada ko masige de. Namo tu kambatu ko copo na boleh ko mapangata na si sumpung atin na si bawa puan na. Ya tu tau nuk dani po Allah Ta'ala. Namo pa galu matangangi mapelari dompeng tapi atin na si sumpu si bawa puan na. Ya na tu tau liwa kanja na ko po Allah Ta'ala. Mo namo ko mi pasaya makbalu daripada ko masigi tapi mahape. Masigi nonroy tapi dia nata sumpung atinna. Jadi tania onronge bawa poko tapi kenroy mangolo atit tari waktu tu data. Si janiro elap dilalo ni. Upasang aja na dibahas manang. Apa ya waktu na rewa na nabita tu makutanan itu makutanan Nabi Ibrahim maka da aga mo pole Muhammad kita gere padahal iro meraja pak kumanuru patareka dan itu yang saya yakini tania sampaja pokokna aga pe pokokna linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan denia curitang apa dega ganabi mi taipo ng Allah Ta'ala langsung ia lang ia curita manam tapi ia nabi tadi niya curitang apa na ito po ng Allah Ta'ala yang kedua dega ganabi machaneri suruga si banaraka na sa tingkatan na sa pacalang kecuali nabi ta dega ia sa iya curitam
Dega nabi menre latu lagi ketujuh sampai ke situ mentak dega. Ya curita mi. Ya kong ka kepala desa. Nia curita makana makanja orang ngokoi. Oh mangangan itu lala mata nama ko kapange padahal dia nak ko. Pada mana satu tapi ia ko pura ini ta napa ya curita na sama kotongan. Maka Rasulullah membenarkan semua peristiwa itu. Jadi Nabi tak linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Ipitam mematuiha. Dia niat curita. Ya saya curita yang kesurugan ke neraka ke pac. Dia ya Nabi ta ina nita manha. Ya narona kada linuriyahu min ayatina. Mape nang kasampaja mega curita. Kung boleh mamiraja makku memati kong kata lo joka. Ya nang kata lo umrah nang karewa aga pakutanana ta dia tu nak kada kinro ko masampaja aga konge mulau de makadami aga na bawah. Aga pole cere. Ya itu ang kata pole Malaysia dia tu nak kada kinro ko majama aga umpiga usya de makadami tu ang kagamilo. Tahu penralau Malaysia letu Malaysia angka kebaje. Ya mitu naku tanang oleh-oleh nami. Na iya ro sampajange oleh-oleh memang to. Padahal mas sampajang menemu nabi ro. Iya na tu waktu nano nabi to ko nabi Ibrahim aku tanah nabi Ibrahim maka aga yale ko nakada sampajang de nakada nabi Ibrahim. Aga ya sa sampajang nasaba ni memang. Iya minaku tanah siaga. Kaya Nabi 50 makanya ni Nabi Ibrahim asalaga nga Muhammad ya ko najamay umamu utiti pisala iya na tunakal to makada kama sallaita ala Ibrahim apa milaw mimatoy namo ade ni baca to soto sampajange cuma ya ko ibaca ang kabono silolo nga pulok ko Nabi Ibrahim mato no ilok ko Nabi Musa apa makutan Nabi Musa ko Muhammad kada Nabi ta sampaja ya maturun aku tanang siaga pada kau di cere siaga cere mau bawa tu kada siaga 50 jalan akalan Nabi Musa jolok-jolok Muhammad dek tu namanya kira-kira ya tu apa umatku lagi magalak-galak nah iya tu ko 50 ye umatku lagi dia nulek jamai ko maki tu na cid di tu na salai lai calla tamera naka pak 50 mapikir itu kan nabi tahu ya mana aku masih saya umatku matu peko ni kare nabi ta jadi magani Musa nasa enrek ko milawi kura Muhammad menrek to kan nabi ta lai kurangi 5 rewa si nabi ta maka mo pi Nabi Musa enrek ko milawi Muhammad ina malauli su nabi ta kaserai rewa nara 5 mani maka dai Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dai Nabi ta 5 mani Musa na sai de enre pomilawi maka dai Nabi ta cicang ngak menre ikurangi 5 na 5 mani iya urewa mo pa capuran na de nagaga maka dai Nabi ta Musa mata anak masiri nak mata anak masiri ka kulo po Allah taala namuiya megatoni na lagay nalay dai cinang ka Nabi Musa maca coba kene dega ge Nabi Musa na ya 50 si jemu ki de. Tanya ya imang yu nama nama pak bangnya. De panama kanjak tu dan na rewa. Ya kan inale de cenang ke Nabi Musa pe wai. Gitu. Tapi biasa ka mak guru tareka. Iya ko tareka maka de to pandrite. Tanya kepentingan aja. Deka kepentingan Nabi Musa kurangi rosam pajangi tania. Nasaba makadana Nabi tadi na urewa napatalang ngiliman na Nabi Musa o ko arona Nabi ta napanapau Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah ukwilalan na cahayamu Muhammad wita po ang Allah Ta'ala o iyaro na chinay apa iwatun na kolino din ang kanita irupan na po ang Allah Ta'ala na iya ko pole na bita si runtu po ang Allah Ta'ala ang kamu piyaro nur emat leke iya na ronaita Nabi Musa sehingga na poji na suri na bita malolisu pada kong kataw si Chandri na napujila day Chandri na nasapara lalang aja na rewa na pasaw gibang motoro na nacudu may kalasan na pokok na makayga matuk pide anu ke jolo ya kau tahu pengalaman ya her kayak lo pengalaman itu maka jadi Nabi Musa na tu nabi jalan akalana nasai
rewak ko memang karena itu yang dia nikmati. Karena Nabi Musa selalu meminta ingin melihat Allah secara langsung tapi tidak bisa. Tapi ketika Nabi dari katamu Ahmad betulnya nurmu Muhammad, ruhullah, saya bisa melihat nurnya Allah di situ. Napa makana Muhammad Habibullah. Iko na Muhammad tahu na puji tonga ko puang Allah Ta'ala. Mengaku Nabi Musa nasa na puji tonga ko puangnya Pak Magay. Nasa iya dia le parenta dia nang katomatawa. Gitu ya. Ya leng ni parenta Nabi Musa maka na paktulu ampu sahum. Ya ko madosa ko unui alemu. De nakada wadi katoma bawa mi po de. Iya Nabi tak menrek milai kura tuli pakurangi maka de Nabi Musa ina tahu na puji tonga ko puang Allah Ta'ala Muhammad. Apa milau mo pakura tuli. Nekene menrek ko na capu ya tu Muhammad. Onrola ndak na puji puang Allah Ta'ala atamu. Makanya kau kailala kota makiranaka macila katongang. Apalagi panitia na Isra Miraj cilaka kota ranaka. Nah, pura na janji ki po Allah Ta'ala. Makanya tapi si dipasagangi aja lalo tasalay sampajangi. Apa iya mitu katanya nga? Aja tak kada diiji na usi aja na. Naisa po Allah Ta'ala makada seko meto mitapat na ila cundek ke. Jana na mega cincolata yang pati tajamay. Maka dia guru tak kali si denreng. Ya kamu jamai na itimbang makapaitan ditimbangan ude. Ya kong kamu jamang kay tajang. Ya kong dia kamu jamang dia kay tajang. Pangkat tu tahu madari taliwa-liwa biar mak berekada. Nasa makadaro tu membalalin romo dia kamu lolongan. Kau dia ngisa-ngisa na sampajang. Maka dia guru tak kasi denreng tanya kape palolongan kong kana balang. Gitu. Jadi ya naroh. Sampajang ni. Tanpa maksimal kaban ni sesuai kemampuan tak napuang Allah Ta'ala matong palingi paringarang iya na nesang tapakan jaki bani maksimal kangi ya napura na tajama abu sewa ni idi manipuang makanya ko pure tabaca pil alamin innaka hamidun majid angka ko tupak dongang ibaca maka dia nabi usi kaya muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik tabaca ya roh aja tak kemudian pila alamin innaka hamidun majid assalamualaikum warahmatullah aja tatambai Allahumma inni ala dzikrika tabantu ka puang untuk si mata maringar ala koridi wa syukrika tabantu toka untuk mencaji ada syukur ala koridi wa husnil ibadat yang pokok wa husnil ibadat tapancaje pakasiweng yang terbaik di sisimu nasabak dia tu kasih nasuku pok bateku zaman napaki mak beresalang pura ni mak beresalah kiri kanan agak sipau astagfirullahalazim 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 toba ya tamu pemagai nasabak masampaja ngaon nae galuku wingeraka si dosa pamulaku tu masampaja ngaon na de na makanja rokok ku nasabak nakan nakaji asam urat tas sala itu de na makanja garakaku istighfar ka pun nasabak de na suku garakaku bacai pu de to na suku ya na tu ampai istighfar ki akatalu nasabak telu kesalahan dalam salat peringerang garakan si bawa baca seko ni rosijani lebih akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.